Ćao svima, dobrodošli na još jedan novi video. Evo, ovaj video je nastavak od prethodnog videa. Mi smo došli na jedan kraći odmor preko vikenda i evo sada ćemo vam pokazati kako izgleda kuća u kojoj smo došli. Ako uspijem išta da snimim od dece. Uglavnom, ovo je garaža, otvorili smo sada vrata. Dragan treba da uđe unutra da se uparkira. Evo da snimimo, ovdje ima... Samo što je garaža pogrešno pozicionirana. Kako misliš? Ima... Ovo stavlje naprijed. Gde? Odavno, dobro je davno da znaš, se smutaš. Pa dobro. Uglavnom, evo ovdje je kao vešera isto u garaži. Ima i usisivač, ima sve. I da perete i da sušite veš. A evo mala kuća. Jesi ti na ovo mislio, Stef? Ja. Sad ulazimo unutra. Iza ovih vrata je garaža. Evo, ovo je mala dnevna soba. Ovdje ima deo za igračke, za decu. Evo ovdje gore, ide se gore na stepenice. A iza ovih vrata, sada ću vam pokazati, iza ovih vrata je bazen. Evo ovdje je. Može, kako je toplo ovdje. Evo iza ovih vrata je bazen, sad nismo još otvorili. Otvorit ćemo kasnije. Stefo, pomeri se, molite mami, sin. I ima evo ovdje. Ovo je za napolje. Baš je toplo, baš je vruće ovdje, čoveče. Evo, sad idemo ovamo. Dragane, unutra je... Znaš kako lepo to? Joj, vidi koliko... Vidi stvarno ovo. Vidi sneg! Pogledaj. Koliko ima ovih društvenih igara. Oni su već ovo napravili ovdje haus. A evo ovdje imaju knjige. Dobro, sreću. Vidjet će malo se čeka. Samo da vama snimi i gotovo. Onda idemo ovamo. Sad ovdje je kupatilo. Evo kupatilo. Tuš kabina, evo ovako, nema vrata. Samo ovako. I evo. Onda sad idemo na ovu stranu. Ovdje je jedna soba. Ja polako snimam da vam se ne zavrti u glavi. Ovo je jedna soba, eno mene tamo. Sad idemo ovdje. Evo sad ovo ovdje je druga soba. Ima ova kao dva kreveta. Druga soba. I idemo sad ovdje. Ovo je treća soba. Ovo je treća soba. Krevet. I isto ima ogledalo. Ove sve zavese su spuštene. Sada idemo sada gore. Ne znam zašto mi se nekad nudi. Jel vam se... Bate, se sjećaš što si imao? Se sjećaš te igračke? Ja! Da! Sad idemo gore. Evo još jednom ću se okrenuti. Znači tamo je bazen iza tih vrata. I sad idemo gore. Jer se penje on, jel? Se penje Filip, javlja ti ga. Sreća mola. Jedino ta pidžama mu je Taman za mene. velika mu je. Ajde, početi sve kuću. Evo ovdje. Napolju, evo vidite ovdje, malo visoči. Evo nas sad ovdje. Ovo je isto druga dnevna soba. Evo ovdje. Ovo je tamo na polju. Jedino što su prozori su malo prljavi. Tamo se gradi neka kuća. To je nešto, to je vodu. Šta kažeš? To je uz vodu. Gdje je sad more? Je preko puta? Ta kuća, to što to je neka klub, nešto, nije to obično Aha. Uglavnom, evo, ovo je sto da se jede. Ovo ovdje je kuhinja. Evo kuhinja. I baš sam malo preprovjerila, ima sve. Bila sam razmišljala
da li treba nešto da ponesem, ali stvarno evo ima sve. Ima i ulje, i sirće, i kafa, i čaj, sve ima. Molim ljubavi, ima evo i toster, i mikrotalasna, sve ima, baš sve ima. Molim! Evo, idemo sad ovamo. Ovdje ima još jedno kupatilo. Ovo je samo sa WC šoljom. Evo ovdje. Evo ovo je druga soba. Druga soba. Ovo ovdje je kao ormar. Ima čep. Ja ponela čebe, ali ima čep. I ovo ovdje je još jedno kao kupatilo. Ima WC šolja. WC šolja. I ima ovakav. I opet ima ovo gledalo. Evo mene. Ćao! Uglavnom, evo, imamo u garaži, imamo drva, možemo vatru da naložimo. Ali uglavnom, evo, to je to. Baš je prostrano je i sviđa mi se što je svetlo sve. Molim, Srećo. Hoću da vam pokažem ovdje ispred. To jest ova terasa, da vidite pogled. Ovo su neke stolice, podigli su ih. Ali evo. Ovdje ispod, tu je bazen na zatvorenom. A ovo je ako hoćete da izađete napolje da se sunčate i bukvalno smo u šumi negdje. Ali vidite kako su kuće. Evo, na primjer, ovo ima jedna kuća ovdje. Eto. To je pogled. No oni su kao što smo mi zasadili od babe i dede što smo doneli. I evo, ovdje može da se sedi. I to je to. Ovo je kao ta vikend kuća. Mislim, nije samo vikend, nego je to ta kao holiday kuća. Gdje možete da dođete i malo da se odmorite. Evo vidite kako je ona... Ima malo drvo i malo ovo. Ovaj kao lim. I to je to. Sad ja ne znam na kojoj strani je more. More je verovatno na drugoj strani. Eto. To bi bilo to. To je naša kuća za... Evo mogu da sednem ovdje. To je naša... Jao, ima roštilj. Sve sam vidjela da ima roštilj, mogli smo poneti. Dobro, Stefo, molite mama, nemoj da vrištiš. Sad sam vidjela da ima roštilj. Ima i roštilj, ima i sve. Znači imate sve šta god... Sve što vam treba imate. Možete i roštilj i sve što se tiče kuhinje, bukvalno kao kod kuće. Eto ništa, to bi bilo to za ovaj video. Htjeli smo da vam pokažemo evo kako izgleda ova kuća u kojoj ćemo mi provesti naredna 3 dana. Stefo je mnogo uzbuđen. Mnogo je uzbuđen, samo trči i razgleda šta ima. Kako ti se, Draganče, čini ova holiday kuća? Super. A? Super. Pa nije loša, šta? Ništa, eto, to bi bilo sve za ovaj video. Do sljedećeg videa šaljemo vam veliki pozdrav i eto, uživajte. Ćao! Ajde, kaži. Dobro. Ajde. Bravo, Stepac. Ajde. Jel vam lepo? Baš je lepo. A napolje, verovali ili ne, 15 stepeni.